Ngisho ukuthi ukuganga ku right, but uma kwenzekile wacabanga ukuthi uyoganga, ungathathi bantu obabiza ngabangani uhambe nabo. Hayi uyosala eqaleni sowedwa. Ngiyakutshela ukuthi yonke lento izawujika isale ngawe. Mina ngikhumbula kahle ngenza uStandard 8 ngihlala eDondoni. Yabona futhi le story lesi anginyoze ngisikhohle. Siyathathana sima out, sihlukane nje ngeminyaka ukuthi obanye yabona badadlanyana nakithi benza bokubo standard 10 abanye uStandard 8 kanjalo kanjalo abanye base primary. Kodwa nje sidlala sonke ibhola, street football, mapala amancane estradini. Hayi konzeke sekusondele Good Friday. Ngabe uyayazi iDondoni makusondele eMagudi liyakhema, liyana nje abantu bahlala ezindlini bahlalela umlilo. Kanti futhi leso sikhathi suke mapentshisi emakhaya amaningi sewa right ngoba ihlahla esinazo eDondoni ihlahla zamapentshisi. Ha, uyabona into eyenzeka kuloyo April loyo nyaka eyenzeka ngawo namanje angeke ngiyikhohle. Siyathathana, I think we're around 8. Ngumxolisi, nguSifiso, nguzama, nguShide, ngubongane, ngimi sonke nje siyathathana, siyaplana kahle ukuthi okay siyotshontsha amapentshisi kaSibeko, baba uSibeko osebenza kaBosbo. Uma kwenzeka bakubamba asiyoganga lapha awusikhiphi thina esikhonile ukubaleka. Kodwa the aim was ukuthi sifika sidabula idradi ngaphansi, singene sigibele esihlahleni, sikha amapentshisi, sigcwalisa ikhwama, sigcwalisa amaplastiki, siphuma ngale imbobo esiyobe siyibhoboze efensini yakababa uSibeko. No, vele kube njalo nomuntu uza netang khona sizoba quick. La ngqondweni it's a perfect time ukuthi vele siyokwenza lobugebengu bokutshontsha amapentshisi ngoba bantu basezindlini botha umlilo liyakhema ngaphandle, so kusikasi ukuthi umuntu angaphumela ngaphandle asibone nasesihlahleni sitshontsha amapentshisi. No vele sisuke sibaye asifika matangi ngiyacabanga boy 67 isincamula idradi yakababa uSibeko singene. Masingena sigibele esihlahleni okungakhona igibele umfishane siyamdonsa. Hoy sikhe amapentshisi. Angazi ukuthi kababa uSibeko bebangenwe yini. Bathumele umntwana ngaphandle ngathi ayolanda inkuni. Siyawubona ushimela ushunqintudu. Kwakhala nje izivalo sasekitchen nakhona ngathi asifakwanga kahle ngoba siyahula mabazivula siba ngumsindo. Hey, sonke sibuke sithule lapha esihlahleni. Manje sigcoka impahla ezingafani futhi hayi neimpahla ezihlaza ukuthi sicamouflage lapha esihlahleni. Kukhona nje bekambethe ijezi ebeliyellow, kukhona beligreen. Ngezwe lo mfana athi malume naba esihlahleni bawaceda amapentshisi. Waphuma ubhuti wakhona. Ngimkhumbula kahle lo bhuti. Ubhuti Dumsane walapha. Dumsane loyo bekay'Phoyisa futhi eMayflower. Saphuma sesindiza lapha kababa uSibeko sigqume esihlahleni wena wabona ama Ninja Kids. Siphuma ungasale ndaba ukuthi liwile iplastic lakhe ligcwele amapentshisi. Saphuma ngebhadi leyo babamba ubongane. Lapha lePhoyisa lela lo Dumsane lo ngacaba yana bo 23 25 angimazi kodwa bekamdala nakithi. Wathi nakafika lapha nathi makathi uyaphuma ubongane bambamba enyawo lapha embobeni esiyibhobozile. Angazi ukuthi bamenzani ngoba sathe sesidlala ibhola estradini ngoba safike sayikhuluma le ndaba ukuthi ngabe bongane kwenzakaleni. Hayi omunye wathi hayi ngabe bambambile sivumelene kuze uyokhipha omunye. Hayi asidlaleni ibhola, hayi sibeke emapala amancane. Sijuluke kube manje vele sibheja amapentshisi, sibheja amafayibobhu, kuyadlalwa game after game. Yazi kwathi engelikade sesidlale bo 3 hours sekuba namnyama. uApollo sokhanya mawuwazi uApollo wase 6 sambona avela ubongane akavela ajulukile amanzi ijezi aligace emahlombe sathi kunenkunga ngisho
nakavela sithi uhamba yedwa sithi hey bongani kwenzakalani siyema kudlala. Hayi azange kuphele ama-minute mangaka wavela lo bhuti wathi ngithe khipha labantu oboganga nabo lapha ekhaya ntshontsha amapentshisi ngibonile ukuthi benibaningi kodwa kubanjwe wena ngifuna ubakhombe labantu abebatshontsha amapentshisi lapha ekhaya. Yazi umuntu thokuthi ukhale isikhathi eside yabona ya ubongana ngathi bebamshaya wakhala isikhathi eside ngoba bekashaya indwaba. Thokozani ngumuphi khomba lo Thokozani akasamshayi lapho nathi nje somkhulumisa ngokumkhahlameza yabo. Uphi lo Thokozani emkhomba bathi umkhombe uphi lo Thokozani oganga naye manje labantu bawuganga nabo bebabanengi bakhomba. Wasikhipha ngawani indaba yaze yafika kubazali. Ngitshela ukuthi kwaba indaba enkulu ngoba umama kaSibeko seva ngabazali bethu ukuthi wenza ama-can fruit, uyawakha lamapentshisi kanye bese uyawakhena wenza lokuthi ma-can fruit asebenzise lamabhodlela abo mayonnaise.